twongeye kubasuhuza abakunzi mu dukujya kumera tuberekanizere ko umeze neza cyane ku munsi w'ejo twababwiye amakuru yari guturuka mu gihugu cya Tanzania, aho rero mu makuru dufite ubu bamaze gutangaza ko Samia Suluhu ari we wamaze kuba perezida, nubwo batari bamara akubarura amajwi yose. Twababwiraga ko ubwitabire bw'abari bakeneye kujya gutora bwabaye buke cyane kubera ko hari umukandida umwe uri kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cya Tanzania. Amakuru rero atubazaniye ubu ngubu aka kanya nuko umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cya Tanzania bamusabye kuba yahagarika imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko. Ni nyuma yaho hagaragaye amashusho bisa nkaho igisirikare cya Tanzania kimeze nk'ikiri gushyigikira urubyiruko ruzwi ku izina rya Gen Z, aho urubyiruko rukomeje kugenda rugaragara hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania, bari kugenda batwika ibintu bigiye bitandukanye. Ubu rero akaba yashyize itangazo hanze, ubwo ndavuga umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cya Tanzania asaba urubyiruko cyangwa se asaba abigaragambya guhagarika ibintu by'imyigaragambyo kugira ngo ibintu bidakomeza kuba bibi. Uru rubyiruko ruri kugenda rugaragara mu mashusho rutwika ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byagiye byubakwa n'abaperezida bagiye batandukanye bayoboye igihugu cya Tanzania. Ibi rero bikaba biri guterwa n'uko urubyiruko rutishimiye uburyo n'umugore w'umuperezida w'igihugu cya Tanzania yiyamamarije kuba perezida wa Repubulika ya Tanzania wenyine, abandi akabima umwanya wo kwiyamamaza cyangwa guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaba byanahagurukije n'ibihugu by'amahanga bivuga ko ano matora atabaye mu mucyo. Ubwo bavuga amatora yabereye mu gihugu cya Tanzania ko atabaye mu mucyo, ariyo mpamvu rero urubyiruko rukomeje kugenda rusaba ko ibyavuye mu matora bakongera bakabisubiramo. Igihugu cya Tanzania ubundi cyari mu bihugu bigendera ku mahame ya demokarasi, ariko kuri ubu kubera ibiri kugenda bigaragara mu mihanda ya Tanzania, kikaba rero kigiye kuba mu bimwe mu bihugu bigenda bigaragaramo imyigaragambyo nyuma y'amatora. Gusa abayobozi b'igihugu, abayobozi bagize guverinoma ya Tanzania bakomeje gukora ibyo bwabaga kugira ngo barebe ko bahosha ino myigaragambyo yitabiriwe n'urubyiruko cyane. Urubyiruko rwanze kuva kwizima, ruri kugenda rutwika ibintu hirya no hino. Mwagiye munabibona ko n'uwo bita na bamwe mu bahanzi bo mu gihugu cya Tanzania bagiye bafasha uno mudamu kwiyamamaza cyangwa muri kampani yo kwiyamamaza, nabo bagiye ibikorwa byabo bagenda babyangiza. Ibikorwa byabo rero byangijwe na runo rubyiruko ruri kugenda rwiyamamaza, nk'uko na runo rubyiruko rero ruri kugenda rwigaragambya. Mwabonye ko na Diamond yamaze gutangira gusiba amwe mu mafoto amugaragaza ari mu gikorwa cyo kwamamaza n'umuperezida Samia Suluhu. Ni amakuru ari kugenda avugwa kugira ngo ukomeze kuba update no kuba wakoze subscribe kuri Ganza TV. Nako ni Ganza Info, wandikamo Ganza Info ukahita subscribinga kugira ngo ubashe kumenya amakuru y'uturere. Mu kanya ndaza kubagezaho inkuru yo mu Rwanda yaho hari umugore wakoze amahano. Ni amahano ameze ute? Nuko yakiriye inkuru y'uko umugabo bari kumuca inyuma muri logi. Nimuze kujya kure, mukore subscribe kandi musharinge, munakore like na comment. Naho mu kanya ni Fisto da Silva.